malo kome, a to je da rasplešete cijelu rivu. Koji je povod ovom prekrasnom događaju? Dakle, povodom Dana žena, Centar plesa u Splitu, u suradnji sa kolegama iz Zadra, Rijeke, susjedne Bosne i Hercegovine, organizirali smo Zumba maraton za naše drage sugrađanke i svu ekipu koji su došli iz susjednih gradova, država, vamo nama u Split. Vidim da su Splićanke jako dobro to prihvatile. Ponosna sam jako na njih jer nikad se u ovolikom broju još nisu odazvale. A i vrijeme nas je danas poslužilo tako da je se sve pomalo spojilo. Zašto baš zumba? Što je to u biti zumba? Dakle, zumba je spoj plesa i fitnessa i na onako jedan zabavan način potiče ljude da treniraju. Namijenjen je svim generacijama, mnoge su dobrobiti utječe na kardiovaskularni sustav, topljenje masnoća. Ljudi iz različitih razloga, između ostalog, dolaze i na treninge, ali cilj je isti, dakle, odtrenirati, uznojiti se i sretni i zadovoljni ići doma. Čak sam negdje pročitala da jako puno kalorija se potroši na jednom treningu. U principu od 500 do 1000 kalorija, ali sve ovisi o samoj osobi koliko ona se unese u trening, tako da... Ima li kakvih opasnosti? Može li se desiti šta plešući zumbu, osim što se potroše kalorije? U principu, koliko nemate zdravstvenih problema, pa na taj ste način spriječeni baviti se aerobnom aktivnošću, nema nikakvih poteškoća za sve dobne uzraste. Dakle, ja osobno na treninzima imam od curica od 14-15 godina do žena od 60. Dakle, kad se hoće, sve se može. I pravo je vrijeme za upisat se jer još jako malo je vremena do ljeta. Zadnji momenti su za upisat se, pravo vrijeme bilo je još tamo negdje u 11. mjesec, da to onako pomalo ured dovedemo, ali naravno svi su uvijek dobrodošli na treninge da nam se pridruže. Na webu mogu vidjeti na kojim su lokacijama, u kojim terminima treninzi, tako da još jednom zahvaljujem se svima što su došli danas i nadam se da ćemo se i u dvorani vidjeti. Mateo, odakle dolazite ti i cure? Pa evo, mi smo stigli iz Rijeke, čika s tim, evo, pozvani smo da za 8. mart napravimo ovdje dernek na rivi sa Zumba fitness programom. Zašto zumba od svih plesova? Pa zato što je zumba u principu kombinacija fitnessa i plesa, znači to je jedan jednostavniji ples, a opet je tjelovježba, tako da ima i koristi za tijelo, ne je samo uživancija. Kako zumba kotira u Rijeci? Pa dobro, ima jako puno zainteresiranih, velikih i malih, tako mi vodimo iskreno na puno lokacija, ali ima i drugih instruktora i lijepo se družimo uvijek, zumba uvijek spaja ljude, tako da to je najvažnije. I šta vam se čini ovdje od Splićana? Pa čini mi se da je jako dobra atmosfera, prekrasno je vrijeme i stvarno došlo je jako puno ljudi podržati ovu akciju, tako da baš je lijepo, uživamo. Odakle nam vi dolazite? Dolazim iz Zadra. I kako vam se sviđa danas ovdje? Prekrasno je danas, jako lijepi event, jako lijepo napravljeno i konačno sa lijepim vremenom. Kako ste vi dospjeli do plesa zumbe? Ja sam instruktorica zumbe i zumbu držim u Zadru zajedno sa svojim suprugom, tako da smo pozvani da budemo na ovom eventu, zajedno da podnesemo nešto dobroga za ovu zumbu. Kada se rodila ljubav između vas i zumbe? Pa prije 4 godine kad je moj suprug došao živjeti u Hrvatsku, tad smo čuli za zumbu, počeli smo to malo istraživati, otišli smo po licenci i postali smo instruktori zumbe. Kako se vama sviđa danas u Splitu? Todo muy bien, feliz y contento compartiendo aquí con los amigos, bailando zumba. Todo muy bien, son muy buenas personas, son de buen corazón. Estamos aquí compartiendo, todos unidos, todos los instructores de Croacia, para bailar y compartir con toda la gente aquí. Nekako je u Hrvatskoj običaj da većina žene se bave plesom. Međutim, što vi kao muškarac mislite u plesu i da li je zumba dobra i za muškarce? La zumba en general es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Aquí yo sé que en Croacia solamente hay mujeres como instructoras, pero yo le mando un mensaje a todos los caballeros y hombres de aquí de Croacia, que Zumba es a nivel general
a partir de hombres, mujeres, niños y adultos. Que todos cojan la capacitación para poder entrenar, compartir, porque Zumba es un baile de energía, entretenimiento i todo. Odakle nam vi dolazite? Dolazim iz Ljubuškog. S tim da radim u Ljubuškom i u Vrgorcu i evo radim u 2 države, živim na granici i ovdje sam sa svojim ženama i iz Ljubuškog i iz Vrgorca. Kako vam se sviđa jutros u Splitu? Prekrasno. Jutros je kod nas baš puhala bura, mislili smo da će danas biti ovdje bura, ali ipak je to Dalmacija, ali je vrijeme predivno, stvarno sunčano, baš okupano suncem, onako kako samo to Split zna. Kako se rodila ljubav između vas i Zumbe? Pa ja sam prvenstveno plesač, znači od malih noga sam plesala u nekim plesnim skupinama i onda sam se udala, otišla u Ljubuški gdje nema ničega i onda kako nigdje ništa nije bilo, idem ja odraditi nešto. Zumba je bila nešto novo u Hrvatskoj, tako da sam dovela Zumbu i u Hercegovinu. Eto 2010. godine. To je bila ljubav na prvi pogled, znači ples, fitness, sve zajedno u jednome, savršeno. Puna 2 sata ovdje si zumbala na prepunoj rivi. Da li možeš Zumbi zahvaliti tako zavidnu liniju? Naravno, Zumba je čudo, nikakva dijeta, Zumba čini čuda. A prije nego što počnem malo o Zumbi, bi čestitala svim djevojkama, mojim Spličankama, sretan dan žene, jer stvarno taj dan od malena pratim i cijenim. Uvijek kažem, nisu bitne materijalne stvari koliko gesta, koliko nešto što dolazi iz srca. Tako da se nadam da su muškarci bili dobre ruke i da su se zaista potrudili napraviti nešto originalno. Otkad ti zumbaš? Ja zumbam imam 10 dana, ali ću nastaviti. Svaki dan imam trening 1 sat navečer i dođem doma ono polako komirana, ali pomaže. Zato što zumba, osim što podiže raspoloženje, djeluje i na kardiovaskularni sustav, djeluje na, smanjuje masno tkivo, djeluje na mišiće i stvarno steže čovjeka. Tako da svim ženama koji imaju slobodnog vremena, a to je 60 minuta, neka si nađu i neka odu zumbati, jer zumba stvarno čini čuda.